Ikarita yo gutura burundu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika izwi cyane nka Green Card ni icyemezo gitangwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kikaba giha abantu batari abanyamerika uburenganzira bwo kuhatura ndetse no kuhakorera bitabasabye gushaka visa. Ubonye iyi karita rero aba afite uburenganzira n'inshingano nk'iz'abanyamerika bose, ariko hari n'ibyo aba atemerewe nk'uburenganzira bwo gutora no kuba yaba umucamanza. Uyifite kandi agomba kuyihorana kuko aba agomba kuyerekana buri gihe ayisabwe, mu gihe abanyamerika bo badasabwa ibibaranga buri gihe. Nk'uko itegeko rigenga iyi karita ribivuga, kuyitunga ntibivuze kuba ubonye ubwenegihugu. Uyitunze agomba kwishyura imisoro akanubahiriza amategeko yose ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ntaba umuturage wuzuye. Kugira ngo ubone ubwenegihugu bisaba kubyandika ubisaba nyuma y'imyaka 3 byibura ubayo. Umuntu kandi wemerewe gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera iyi karita ashobora kwirukanwa mu gihugu mu gihe bibaye ngombwa, kandi kirazira kwiyita umunyamerika kandi uriyo kubera iyi karita. Kubona iyi karita rero ntibyoroshye, bishobora kugutwara imyaka itari mike kugira ngo uyibone. Hari uburyo bugera kuri 4 umuntu ashobora kuyibonamo. Ushobora gufashwa n'umuryango umukoresha nk'impunzi, cyangwa se ukanayibona muri ibi bikorwa buri mwaka aho isabwa binyuze ku mbuga za internet. Uburyo bwo kuyisabirwa n'umuryango: birashoboka ko umuntu yahabwa iyi karita mu gihe afitanye isano n'umuturage wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ukuvuga aramutse ari uwo mwashakanye, umwana wawe utarengeje imyaka 21 y'amavuko, cyangwa se umubyeyi wawe. Mu bihe bimwe na bimwe ariko birashoboka ko umuntu utari muri ibi byiciro nawe yahabwa iyi karita ayikuye kubo bafitanye isano, ari nk'uwo bavukana utari munsi y'imyaka 21, abana bawe barengeje imyaka 21 ariko batarashyingirwa, cyangwa se n'ababa baramaze gushyingirwa bitewe n'impamvu nyayo ituma usaba iyi karita. Gusa byumvikane neza ko ibi byose bikorwa ko mufitanye isano ya hafi. Kuyisabirwa n'umukoresha nabyo birashoboka. Birashoboka ko umuntu yabona akazi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi rero bishobora kuguhesha iyi karita, gusa umukoresha wawe akaba ari we ugomba kwemeza ko koko akazi yakaguhaye, hanyuma ukuzuza impapuro zabugenewe. Ku byerekeranye n'imirimo rero, biranashoboka cyane ko wabona iyi karita mu gihe waba hari umushinga ufite ushaka gukorerayo, ku buryo babona wabasha gutanga imirimo ku bandi. Ubundi buryo nanone ushobora kuyibonamo, ushobora kuyibona nk'ushaka ubuhungiro. Umuntu udafite umutekano mu gihugu abamo nawe ashobora kwandika asaba iyi karita akayihabwa bitewe n'ikibazo yagaragaje gituma ashaka guhunga. Si ubwo buryo gusa, kuko hari n'uburyo bwo kuyibona bw'amahirwe. Ubu buryo ari nabwo abantu benshi bakunze gukoresha. Ni uburyo umuntu usaba iyi karita nta kindi kintu na kimwe kigendeweho mu byavuzwe hejuru. Ubu buryo ni ubwashyizweho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rwego rwo guha amahirwe abantu bose bashaka guturayo. Buri mwaka hakaba hahabwa amahirwe abagera ku 50,000 bavuye mu bihugu bitandukanye ku isi. Ubu buryo rero bukaba bukorerwa ku rubuga rwa internet, bukaba nta kiguzi na kimwe busaba uretse gusa kuba ufite ifoto isabwa. Usaba iyi karita muri ubu buryo agomba kuba byibura yaramaze imyaka 3 muri kaminuza, cyangwa se byibura yararangije kwiga amashuri yisumbuye, yaramaze iyi myaka 2 akora imirimo, cyangwa hari aho yimenyereza umwuga runaka. Nyuma yo gutanga ubusabe bwe, buragenda hanyuma imashini zigahitamo nta kindi zigendeyeho, maze abagera ku 100,000 bagatoranywa, amazina yabo agashyirwa ku rubuga rwa DV Lottery, ari narwo rubuga rwonyine rwerekana urutonde nyarwo rw'abatoranyijwe. Nk'uko byumvikana rero, abari kuri uru rutonde bose siko babona ikarita, kuko baba ari 100,000 kandi hari amakarita 50,000 gusa. Nyuma y'ibi habaho kongera kohereza umwirondoro wawe ngo hasuzumwe koko umwirondoro wawe uhuye n'ibyo bifuza. Ugasabwa kubikora vuba hashoboka kugira ngo wongere amahirwe yawe yo kuba mu 50,000 bizatsindira iyi karita. Bikoherezwa ku biro bishinzwe abinjira n'abasohoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma yaho kandi
hakorwa ibizamini by'ubuzima ngo harebwe ko nta burwayi ufite bukomeye ku buryo buzahenda guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse ukajya no kuri ambasade y'Abanyamerika mu gihugu urimo ugakora ikizamini cyibazwa cyangwa se interview kugira ngo byemerwe ko ubasha guhabwa iyi karita. Iyo uyibonye rero bisaba kutirara kuko ushobora gutakaza iyi karita yo gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi karita ushobora kuyitakaza cyangwa kuyakwa mu bihe bimwe na bimwe. Hari byinshi umuntu uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera iyi karita aba abujijwe yabikora agahita yamburwa. Mu gihe kandi usohotse mu gihugu ugomba kubanza gusaba uruhushya rukwemerera kongera kugaruka. Mu gihe uzamara igihe kigera ku mwaka wose ukiri hanze. Mu gihe urengeje imyaka 2 ukiri hanze ushobora gutakaza iyi karita yawe mu gihe wagendeye kuri ruriya ruhushya udafite visa. Ibindi byatuma utakaza iyi karita ni uko utuzuza impapuro z'imisoro mu gihe utari mu gihugu.